Trubor nakaslem jong unongsan hima. Nakabantay ki John Pong Juti Tiaring bat ki Wade ki Jingdon Kam Hakador kababebha Wanchikayo India kabadon hamaulay nongkwar. Jika kita kasih awan kedua kami siap termasuk selom berkapang asuhan awal lagi kasih. Di kau kedau kolong bah jadi sangat lapan keren ni isu tak lahar pernah. Hadin ke nak kedau juga pandemik dengan iu kata pelat di sama. Mau kita pergi bah ini standard kita nabar buat kini buat lupa apa. Ini lau mungkin deal tang sikian di habdi lampu arliam mau. Di kau kedau kolong bah awan pun warai ke profesor suggestion. Angin sekarang kalau konkret dan suggestion ni, asyik siam. Baru ini sekarang kini kasih isu kalau bah, kau kumno ban relax no iya ka age, mau for applying for government job. Kata di kau bah, kata apa? Mengitip terus kata kalau long saturated ban apply kau. Di kau bahar buat mentang event, film bang ni COVID entah berapa sih senang ngadu. Tinggal semua bah, the government should give a boon to our beloved you. Manai ke gift, mo manai ke jisoba. Manai mensiam malbangi, mentai dalam helpless, jobless, hopeless. Di masuk ke government of the day, ban free miki policy, angin sekarang bah, demi khidmat ni, nomor tak kita biasa miki skill, kebaru kena syukur kepor ya kebangun cia, ban sekarang syuki, dengan semua beri persekarang kalau we joki sama. Kini kita kawai ke relaxation kepada group 1 dan group 4. Mo kita ban relax nomor hakibi ki state gila relax ya senam baru sau puaru baru lai puaru tingin minum dapat ya ikibai ndengin haban pe ke basui ya disamlah coba state kata di kawai pi ngaban ban ke jo kalau meminta pi kam government sipo tu hipos lai pojar sa pojar prapojar mungkin apply kita tarik koi buat kebaru dari ke MCS post rumah tu ki kebang lawan rak ada house ke floor the house di por balik ban oce government bahkan raise ya ka ya ke senam mafi handai buat senam sipo senam kin advertise ke post kin court exam dengan ketak bayar ka kerta jong kini sama buat kamu pun kini educated group kini di koi ke depan afek nang nadu group 1 nadu group 4 di kebaar part ke major issue ketika reception policy kini kalau high time kini ki perlu di badan apa ka sarkar minum ya wanra ya kena ke division bar kini community mo ki perlu garu matrai ki di bar sotu dan high time man uplift ke state man yo ki efficient candidate ba man yo ke strong administration dah kebangin review dia common review no yang ni ke state reception policy kam tam san post nam sa arsne matangin dap san post nam ino kam manai ka ino kam manlong ki jengkermen nak bata kalau we jeng samla the state reception policy ko dikoi blak ta waradu ki por ngamut right from the time of inception of our state mo lane kan ka state reception policy kum bakalong kala khia plat but kalau kamu plano tarjur plat kalau bias pat mo ko committee ino kam masutu ika job bare karmik ru lakta prat jangan di kepor mandang perkiri ru bangun skam government ru kin work out ya kan ni ngamku ai ban percaya government ya dan lah haju government tambah selong ban clear objektif cuma kalau mam simlarung government apa syuki ngarung nak mentaki isu di halo tak nomorim ngin skam baka government kan le lah jong bantah di kepalai part mentangi habban pi ngai i deputy chief minister i Pak Preston dan song dari balam bor mangyang keren tiada lagi semua menokam mensyukuran aktif, menokam mensyukuran tu yang ni ki, kaya makuan ban kini government private agency, mo, menokam ban kamu buat legislation, menokam legislate, kalau high time mentah, ini ada pada 3 tier system, kau kedai nak bantah ban play kelak kelentin taki tribal youth, mo ki indigenous tribal, nanti kebar pada indigenous non tribal, kebalai pada nanti ki others kau nak kiwi, ada yang don ke skill nak kelajung. Ini apa rakyat ban progres ke kamu?